Bismillahirrahmanirrahim. Alaina tu melebihkan ritan derangnya lebirana dewan juri, ritan derangnya lebirana guru-guruku yang kehadirat. Ikan mana sesuruh melebihku, ia mana degaga masa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukruki mapoji lauri sese arajanna pong Allah Ta'ala nasaba nawareki koromai tubuh majappa nania umur malampe nata pada angka kisi wallang polong sileo-leo siraga-raga tudang majijiran yang rumah barakae degaga akatta sangedina maelo kiruntui riono pong Allah Ta'ala makotopo Rasulullah dan dia mapasala mapasa lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi patarakai umatna boleh dilala petak kepoe lauri tajam cerila kilae ia rida temakada lalang asalamaka minal dhulumati ilan nur. Sini salah-salahku yang kehadirat engka kata tong riolo tak mana maelo kapeletu kaki ada si peringarana ia naritu perenunna atun tukang empat disenengi. Maka dari lan hadis Nabi ta talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Atun tukang empat disenengi wajib disese to orane yarida makunra. Pura ripahan nama dece makada ayak mamulange na paturu pang Allah Ta'ala dilalang kurang lebih kurang surah Al-Alaq ayat 95 ia naritu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bantuanna Iqra baca Muhammad asalna kamu ima pancaji rupa tawa pole ridara seperti baca Muhammad na iya kamu masara lebih iya mapagurangi tawa kesabakalan mapagurangi rupa tawa anu tanai sengi. Sini salah-salahku yang kehadirat ripa mulanya ya ayae iya surai napaturun pang Allah Ta'ala lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekam bang Nabi mak baca pura ripaham makada mak baca pada mak guru nari makana naritu perlu resengi mak guru mapamula bai cutta letuki make nasaba laluna hadis Nabi makada utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntu ipati senenge mapamula bai cutta mapamula di pere-pereta letu di kuburuke. Sini salah-salahku yang kehadirat. Masya Allah acana gurutta makebu elokelong nasuro ki magur liwat bai cutta nasaba nareku mabatuani marajani masusani tama padi senenge. Elokelong na makada